MDC kanong krem konsensi ba lambor malngiang hakan sngisat jan uloong ba kajing kun MDC nanong krem kadai hapadang presiden ka Voice of the People Party VPP ombat ukertong MDC ka VPP ya kani uba lambor ula kren hadin bal pendep bantep kerteng kum ukertong simet banya kun biang ya elections MDC Hakasi Hill Autonomous District Council ke HDC kaban long haka at poetrik jong narempang ubak lambor malngiang ulpan pau kujeng skem ba unjob biang hakene elections MDC karai bangan yang kun kum uketong simet kadai ka bal pensyong rim na kijing ajing mud jong kipat ba ke konsensi ngam dong ci atatin ba kijing it pangayok na kipat ba kan penting kena bangan job ya elections la ong ubak lambor ulo banjur ya kijing non kam man pengkelanya ke sikshudel jong geriti sensyar kari India bat ulong namar kala ajing ada ya kirilum trai muluk bat ke brijongi ngilawan rak bat menjur ya bun teliki bills bakongsan bat nginyai piteng banwan rak ya ki an ban ya daya ki brijongi bat ke rijongi ula menram ubak lambor ula pen kemaru ya kejeng nok senyang jong ha kepot bawan shop ke klam COVID-19 bat ulong ngingit bat ki kam jongi kin nyelam yangi sekejeng job babun hakis nam banwan halor kejeng ujor ba mudui UMLA ke WP adan embasai maj percaya ubak lambor ulong kani kadang don hakiying bicar kasyari ngam laban kentok yai handrai habayata hakirin san yalap election ngi habandon yala ki jong kinia ki jutang kadon ke mukot duma balo ujo daw MLA percaya nga bat dawa ban siu dagi kelur tengkar handrai kampen ngi nyai peteng menteri yala ki jong kikam